Toplaisy topovavy ny fandaharana débatsika débanao no arahinao am'izao alina izao dia fa misaotra anareo mialoha hanaraka anay hatramin'ny farany ny vahin'ny débatsika débanao androany dia andriamatoa colonel Fanapera Reusy Rodine izay sorako manokana naneky ho vahin'ny ty fandarana ty nahoda manao akory zay into io lefa mikasika an'ity le resaka ho taonenitsika ty de voninao zany fampiresadresaky tsika zay eka hizara roa ny fandaharatsika satria maro ny raha tiako anontanianao nahoda voalohany dia ny mahakasika ny fandriam-pahalemana tsy fandriam-pahalemana any avaratsiny ia moa zany colonel retraité sady nanao an'izay tao anatin'ny corps na gendarme manao faharoa mahakasika ny raha mahoraka eto Toliara dia ny resaka base Toliara fantatro koa fa dia anisany ny olobe tao anatin'ny cellule de crise nanetsiketsika an'izay zavatra zay nahoda manao akory amin'ny ankapobeny ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny navarasany ya misy fotranao mametraka an'izay fagnontaniana zay ndra zaho koa neka fa mahitahita raha eo hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana agny zavatra tena mampalahelo ahy avao de le resaky hoe ny mpaminany tsy masy an-taniny zao halany gn'olo halan'ireo force reo le nagn'ireo le lehiben'ny force reo ny magnaraky le paikady nataoko regny zaho zao tamin'ny 2000 eo amin'ny 2020 ngambany zay ny invité va ny hôte matsiatra aho tagna fianaran-tsoa hagnazava le fandriam-pahaleman'io le toutes les 7 ou 6 districts raha regny vory eo iaby de tamin'ny 2023 koa aho nandeta farafangana général Fidera zay zany ny nangalaka hatoy nitondrahy nandeha farafangana ka io koa zany sud-est iaby io manomboky bakaroy Mananjary ka jusqu'à Vangaindrano samby tao farafangana iaby zahay nagnazava an'io fandriam-pahaleman'io kanefa rehefa ato Toliara aho tsy ahoandrizalahy ndragny mihaino gny teniko ino tsy abozozina tsy haiko le mety fialona mety fialona mety tsy haiko e mety le satria gn'anahy zany hafa mihitsy le principako ny principako de zao tsy aresenao ny fahavalo le andesinao miady regny tsy aresenao regny fa le principe de la non violence igny ro atao zany hoe principe de la non violence tsy miady amin'ny malaso fa manao paikady tsy ahafahany malaso mangalatra ary io zavatra io tsy hoe zaho ro namoro fa nakatahaka aho misy olo 3 internationaux nalaiko tahaka de Mahatma Indira Gandhi tao en Inde tsy nialy tamin'ny mpanjanatany anglisy izy fa ny fahafahany anglisy manjanaky ro nifoagnany de igny koa nakatahaka ny Mahatma Indira Gandhi pasteur Martin Luther tao aux États-Unis noir io nanao an'izay la nandresaka tsy la Barack Obama le lasa président noir igny manao an'izao koa Nelson Mandela contre l'apartheid tata en Afrique du Sud tsy miady amin'ny blanc reo izay koa gn'ataon'ny Fanapera tsy miady amin'ny malaso aho fe mandresy izagny mbola tsy ahafantatra fa lafa Fanapera ro mitsanga milamina gny tany miadany gn'olo matory amonto azaka kanao nahoda olo reto laha mahazo ty olo mamono olo manolan'olo manjava ako fomba akory ny resaka non violence zany hoe tsy ampiasan-kery no mety hanjesy n'olo mamono n'olo manjava n'olo mampiasa herisetra zareo izao moa ka sarotro mbako raha eo zany tsy azoan'igny sasana azy io ohatra zao tsy mikasiky malaso zao fa apetrako avao le lalagna hoe tandremo ze olo tsy magnara-dalàna tonga aminareo an-tanà eto ka raisy ohatra tonga eo zany mivahiny eo le olo mpangalatsy io mivahiny eo i haseho amin'ny fokotany tsy mahefa
Agnotony hoe ino aby koa gny taratasinao na gny passeportnao baka aminareo agny tsy mana tonga de roaha zany roaho koa ka lafa roahy atao an'izay tsy afaky mangalatsy sasy izay le ataoko hoe tsy fiadia malaso ro atao fa le fahafahany mangalatsy fa tsy afaky mangalatsy ani zay satria voaroaky fa tsy misy olo mpandray ka izay le fandroaha zay izay entany gny vahoaky hanao an'izay fa tsy handeha hagniraky miaramila hagniraky gendarme hanao patrouille mbetimberoa tsy izy zay tsy vahonana ary fanamperatsy nanao an'izany hatraminy nanaovako ny carrièrako. Nao da ny tehiretsaky moa zany hoe le resaka dina am'izao fotoana zao nefa ny dina io misedra olana profo ny problème atao BP Hasakaraha izay nampisy olana lehibe raha nampisy olo roa angamba zay maty tao zay na mihoatran'izay nisy naratsy polisy tany aminao manokana satria raha ny fahatedidiako any naodao anisany nanao aniny dina mamafiôly ka misedra olana io am'izao fotoana zao akory ny ahafahana ndraiky manohy an'izay tsy misedra olana zaho fa le fitondrana ro mampisedra olana andraheo gnahy rehefa manao dina aho de omea gny vahoaka zany le fahefa izy ro manao gn'ambony aty mpanaramaso fotsiny fa gny raha hitako inaniky zao gny dina laha misy misy gny dinany faritry misy gny dinany district misy gny dinany commune eo vo dinany fokontany iregny tsy regny fa fizarazaran-drala avao re fanava corruption regny fa gny dina agny amy fokontany agny avao no misy gny dina fa mpagnaramaso gny échelon baka ambony atoy zay gnany fanampera mamafiôly io tsy misy andraikitry ny faritry tsy misy andraikitry ny district sy ny karazany io fa mpamaramaso avao rozy agny amy fokontany ny tena mandray le andraiky na izay na tsy zay tsy de nihatra zany ny resaka dina mafiôly azo lazaina hoe matimomoka ihany zany ny raha namboarinao na hoda zao izy nihatra eo fe azo lazay tsy nihatra koa raha eo ne tamin'andro ny dimby benaria ny chef de région namoronako azy ka nilamy gny tany taminay sy dimby benaria nanao andraheo de nagnarakaraka an'io koa mba nitilitsy teo avao koa i Robert lafa teo nanao application raheo général fa lafa niavy gny sasany nesoriny raheo manahaky gnany natao photocopie rahegny nalany nasiany colonel Rabergily sariny gnazy nataony dina be koa nefa gnahigna avao ny copie avanio fe nilitsy amin'ny loza atao hoe misy dinany faritra dinan'iny zao ko nihinam-bola iaby gn'ologno manomboko baka amy fokontany agny la jisika amin'ny région agny tsy nanjary le dina tonga koa avy koa gnany gouverneur aty mbola izay avao tsy manjary le dina ka le dina tsy manjary io avy amy fitondrana tsy mahay application fa gnahio ina atao koka nilamy gny tany ane mbola misy olo velo mbola misy olo nahitany hoe tamin'andro ny dimby benaria gnao mahitany hoe tsy nilamy ve gny tany tamin'andro ny dimby benaria nipetraky teo zaho natao chef de sécurité milamy io ao da hivaliky amy raha mbalaza tiliary toy tsika eran'ny Madagasikara ao zany dia ny filakevitry ny ministre mahakasika ny fiverenana ny base tiliara hiasa ary dia tamin'ny conseil des ministres tamin'ny larobia lasa no nisy an'izay amin'ny ankapobeny ny fahitanao an'izay toejaraha zay le zavatra mahagagahane de mahagagaha fitondranane de zao nanao rozy conseil des ministres zany napijanona rahegny tokony mba mpahafantarigny vahoaka koa ino gn'antony ampandehanagna azy io koa tsy fantatr'olo le gn'antony fa le nampijanonagna azy iny zay ro hinay hoe misy raha tsy mety gnao ka nampandehanagna azy koa ino gn'antony zay le teneniko hoe le fitondrana zany mitaha merivery le vahoake
de mamorona jeroa ambarao anay gn'antony soa hangina zahay zay gn'antony ka zahay zany araky lazaiko aminao de tsy hanaiky anio le famohagna any base tuliare tsy hanaiky anio zahay ndra gn'antony tsy hainay ary hainay ny faharatiandraheo zay tsy agnekenay azy io ny antony la araky ny voalazany tatitry ny filakevitsy ny ministre de hoe misy drala 5 milliards de dollars zay ateraky nio tetikasa eo raiky zay misy drala 80 millions de dollars zay natokana ho an'ny fotodrafitrasa zany hoe ny resaka l'hôpitaly resaky lakilasy ary ny tena farany de le hoe misy 4 millions de dollars natokana ho an'ny resaka fiantsaikany io tetikasa io zany hoe ny effet secondaire nio tetikasa io zany dia nanokana drala ka zay zany le hoe mba hahafahanareo zany nareo manohitsy io hoe efa mba misy zany niezaky nataondrozy zany hanalefaha ny haratian'io tetikasa io zay zany laha ny fanazavan'zao tsy zao moramamora ary farany dia ny hoe ny fisianasa fantatsy zany fa ity tuliara ty ity faritany tuliara ty ity faritry ity dia hay ny tsy fisianasa ho an'ny tanora raha ny fanazavan'zao zay ngamba izy ya misaotra betsaka amin'izay le fagnazava zay fa izao zany ny raha tiako ho rappelevako antsika tsika na manao akory ny fiaignatsika eto aza mba miala avao koa tsika ny soratra masina io le fiaignatsika eo ane roa ny sefotsika miamby antsika eto sefo voalohany de Jesosy Kristia e sefo faharoa de Satana io le Satana eo magnaparitaky draly io le lazainareo hoe hisy an'izao hisa hataonao akory ny ho fiasany volegny miliary igny nefa abakeo ho maty zay ho maty abakeo ka ino miliary nao zao raheo ao misy radio activité raheo zay nefa ny volagninay e ary misy olo nanoratsy toy lelahy toy nanoratsy io Stéphane Narison zao gn'agnarany milaza ny zavatra tsy mety havoakany le fitrandraha eo mbola misy koa tsika fa ny sasany moa raha mino Cour des comptes namoaky boky roa io raiky tamy 2021 raiky tamy 2022 Cour des comptes io Assemblée des magistrats erany Madagascar nanao étude avao koa ary nanao étude erany Madagascar izy fe anisan'izay le ranobe io namoahany ny heviny koa hoe dangereux io fa izao ka izao io tsy mandraranao hoe ka manao nareo manaova nareo fa iro ambarany le tsy mety zay isaorotsika an'ireo magistrat reo ambarany antsika le tsy mety ka iregny ve tsy misy dikana aminareo mahay taratasy manao poro any base tuliare eo le hijery any taratasy ndre fa gn'indroe namory teto io Cour des comptes io ary mahagagahy le rangahy miaro any mabazy tuliara atao managnarany tsy mana parfait zay tsy mana imparfait moako gn'agnarany le kao niaraka aminay koa ka mahagagahy gn'antony tsy ijeriana an'igny taratasy ny boky ny Cour des comptes igny fa manohy izy hoe izao ao le draly io le atao hoe tompo faharoa io draly eo mahajamba raha eo la mampanao tao fahatany izay raha fandeha le anavandrozy an'ity raha ty io fa ny tena izy tsy tokony ho vohara eo fa mitombona ireto le tsy mampety azy misy any radio activité io zao la magnazava aminao de zao mifandehany araky le manapahita anagnanay taratasy aby moa raha reo fe tsy ahoandrozy ka izay gn'antony fa la vao mila nareo pour base tuliare eo mamonjy ahy fa anagnako iaby document eo document scientifique tsy asany fanampery eo
fa nangalaky tamin'olo fanampera izay le document scientifique io voalaza tao ein lafa halihoy io raha ao aranobe io agny am 70 metre ambany agny vao ho azo fasimainty io kanefa a 40 metre ambony ety de fa hita io radioactivité io zany hoe mbo tsy azonao le fasimainty fa miboaky le radioactivité a 40 metre miala baka ambony agny izany iaby zavatra voalazany le scientifique zany fe tsy raha rahitsika non zaho te ametraka avao hoe ampoloko ndraiky raha volaniko atoy misy jala ho aho 4 millions de dollars isantao hanaovana an'izay hanalefaha ny fiantraikanyio vokadratsiny fitsanjaha io ny zavatra misy no da na volamena io na pétrole io so avao koa hazava misy avao a ny raha tsy mety ateraky an'io fa le vokatsoa zany de le hoe misy avao koa zany le produit azo de ny mampametraky fantaniay hoe de le raha ratiany avao raha mba volaninareo fa tsy mba misy avao koa ny raha mety hasoany le tetikasa zao milaza aminao ein laha comparevanao ny raty sy ny soa ny raty ro matanjaky ka aleo volagny raha tio mba hadaboky le soa ty fa tsy hahasoanao ty soa ty fa ambavy eto fotsiny ity hasoa ty hainao io le radioactivité io tsy raha mamono tsy mamono manao kory aha ny radioactivité tompoko oka ho tsapatsika rehetrarehetra zay mihaino ahy zao tsy mamono radioactivité io ny raha mako lafa maty a misy pandeha veroa aleveko tsika lity fa maty misy namono zay aleveko tsika lity fa maty fa radioactivité io tompoko tsy raha mamono fa mandripake ny dikany mandripaky de zao tsy misy handevy anao koa gnao fa manao fatim-biby fahatany-mbegny mba tanety-mbegny avao iha tratsy ny radioactivité io asa mazava aminao zay ny ay tiako apetraky hoe na ny io ty resaka QMM Fort Dauphin zay mitrandraky koa io resaka fasimainty io misy ianao milaza hoe misy activité io misy radioactivité zay ny resaka anao ny ay ny raha apetraky hoe olo reo mbo Fort Dauphin tsy maty arako volaninao zao manao kory ny fanazavanao zay hainao lafa ia tahino renseignement tsy raha mian'olo anao ny mariny ao misy olo clandestinement nanao enquête tao azo kokoa anagnako amy clé USB sarin'olo rey ao gny olo moana ao gny zaza kilemaina ao gny zaza jamba olo bevoka mate fe tsy asehony le fitondrana amin'olo raha rey fa le tragno soa le mahafinaritsy le atao paradisa irey avao ro asehony soa atao zao hoe mandeha QMM io ary zahay koa ne raha vao niseho taty tamin'ny zahay nitsanga nisy filaharana taonay zay niaraka tamin'ny iry cité vao niaraka tamin'ny ano Théo nisy filahara zay la ny telefony anay lo baka Fort Dauphin zay hoe misaotra anareo le hoy manao réaction manao an'igny fa la mba nisy an'igny koa hoy gn'anay Fort Dauphin ato mba niada zahay zany hoe misy voolo ao fe aetake satria anino ino letsy satria mba tsy hisy commentaire manahaka ataotsika zao aetaky raha igny satria hidrikina gn'olo la vao io tsy aetaky hidriky gn'olo hoe adanolo QMM ataoko an'izao QMM sahala am'izao mba tsy hidranona an'izay mandeha avao aetaky raha io ary reko koa za renseignement reko hoe ireo olo misy occupé any QMM ao tsy manao bazary a Fort Dauphin ao fa manao bazary en Australie zay koa mba alao zay renseignement zay fa misy raha zay ka neto zany gny tiandrozy atao tsy maintsy ajoro avao io le ki radio raha tia ary henoko ambarako anao eto fa mbo ifakahita moa zahay avy lao zay anavany azy fa misy pikaramanady eto na le fety fa la avao mivoa base toliary eo iregny ro ampisambory ampitifitify anay misy an'izany gny eto hoe
fa tsy haiko ny veriteny fa misy zay imploanatsika iny boko anao da indray zany misy fanamariha kely hitako zaraiko aminao satria di zavatsy misy limitao zay no nampihantoa ny fanjakana an'io tetikasy sabasitoliara nampihantoa zany hoe suspendu fa tsy nampihantoa na nahily définitivement ny ay ny fanontania apetsako aminao nao da hoe tao anatin'izay 5 taona zay kosa ve tsy nisy zany ny mba hetsikinareo fa de fa hoe fa nihanto de nareo zany mieritseritsy hoe lefa mihanto de fa tapitseo ny zavatra misy rehefa reo olo reo nanao investissement ny zavatra misy nefa ny fanjakana ro nanome ny autorisation tsy raha niavy fahatany an'olo reo fa ny fanjakana ro nanome autorisation an'olo reo ka tao anatin'ny 5 tao nipetraranareo tsy nandehanandraha io valy de fa hoe fa noroa raha reo tany ka de fa nieritseritsy nareo ty fa tsy handeha sasy io ny raha tao nanao nivory ny ministre de nio nalefa ndraiky ary tsy vitan'izay fa efa tsy ny australiana sasy ny tompony am'izao fa ny amerikana ka manao kory ny fahitanao zay zao ie le resaka hoe tsy nampihetsika anay zahay tsy raha spécialité ary tsy raha hivakianay loha zao hihetsika ty hetsika roy zao ny ilainay avao mijano raha eo zay ny hitadiavanay azy ka tsy nijano raha eo nareo ta ka aminay zahay tsy spécialiste tsy ahay azy fa matoa tsy mandeha mijano ngaroa ny tragno ny aroy nakopakopakay tsy misy olo mandeha hagny ka iny ndregny ahafahanay milaza hoe tsy mijano zany le spécialité à l'intérieur de sa tête zany manao an'izao hoe ohatry janonay io fa ingao ohatsy ny karazany azy zay fagnanay zany lafa raha eo tsitrandrahy mijano zay aminay ho avy koa inaniky tia tsy manaiky koa zahay zay ny raha misy fa tsy fandraiky moa zany nareo azo everina aveo hoe ino zany no mety hotohiny zao tsy fanekenareo zao am'izao tetikasa efa manomboka hivoha laha ny fahitana zao zahay tsy manaiky fa ny tohiny tsy hainay hay koa gnahaizanay ny tohiny zao ane ao andohan'le mpitondrao ka gnao andohan'ny mpitondrao le de zahay ro fahay azy hoe zao ny hatao am'liroa tsy hainay zay fe zahay tsy manaiky izay aia gnahaizanay zay andohany ao mety ho tifitifirin zahay mety ho samboriny zahay mety ataony akory zahay zay mbo tsy hainay zay fe zahay tsy manaiky io tsy manaiky fa nisy aloha zay laha tany amin'ny taona 2018 efa nisy zay fisambora zay raha tadidiko so olo 30 no nisambora nakany satria nanjava tanyn'olo nandoro tranon'olo zay ao anatin'ny lalàna zay ka tsy atahoranareo va nahodany mety verenany zay resaka fandaminana ataon'ny fanjakana zay de fisambora le raha zany gn'antony tsy atahoranay azy de tsotra laha zaho nandeha tagna manjaka miadana ka nibodogny tao na nandoro tao mety matahotsy aho mety ho sambory aho fa le raha sankagnanay any antanindrazanay aroy ka igny antanindrazanay igny magnino ho sambory zahay manambora anareo laha te hanambotsy fa tanindrazanay io anay zay colonel lafa sambory olo reo zany de manao kory iha manao kory amy vatanao manoka zany hanao kory sambory fa maraky reo tsy raha nareo olobe nio kanao koa fa nisy n'olo nisambotsy koa ne teto tamin'ny nitondra le crado nitondra tagny ka zahay ro nilitsy azy tagny ary zao nilitsy azy tagny nandeha tamin'ny préfet nandeha tamin'ny OMC nandeha tamin'ny généraly ano aroy iagnarany jaky aroy nandeha zahay ny lafa raha igny tsy mety misy koa olo ny sambory koa ny gadra fa sivy zay baka agnano nampigadrany 4 reo baka agnano iagnarany tany Samogoky nidiranay koa da nidiranay tagna amin'ny Bianco militsy zahay avy zahay lafa raha igny tsy mety tsy ara-dalàna avy zahay ty resaka anakiraiky nao da de hoe resaka tsy fanananasa ny fanehonkevitsin'olo de hoe io tetikasa izay voan'ny fanjakana ao de ny base tuliara de anisany hampisy asa hiterakasa ho an'ny tanora ny tuliara ny fantanena mipetsaka amiko hoe io moa zany le tsy fanekenareo azy fa izay fanananasa ateraky ny base tuliara hoe
aminareo manao akory zay faharoa raha mba misy koa baka aminareo sosikevitsy mba hialana am'izay tsy fananana asa zay satria nareo manao zao cellule de crise nareo mivory manana ve nareo solution am'izay tsy fananana asa zay ho an'ny tanora ny Tuliara. Bon, le resaky hoe fananasa hoe avela reo fa fananasa zay mbola miverina ndraiky aho. Lozanao hateraky raheo hamono ka ndra miagnasy asa fahatany zao satria bakeo ia ho maty. Io volaniko aminareo hoe tsy raha famonoana eo atao fa fandripaha ho hiripake tsy misy mpandeha iha. Ka donc zany resaka ambava fotsiny le resaky hoe anagnanasa fanagnanasa ty fa intia lozety jereo akaikety manakaiky anao ingo lozeo hataonao akory io ny fialagnan'io izay rony vo atao raha ohatra zany nadrano magnino efa va ny moyen hafa tokony hahitagna asa ho an'ny mpamaraky reo ohatsy zao mamory ataotsika hoe lasari tany dezaky egny iaby tsy misy raha egny avany le kely reo miava le kely reo de mamboly le kely reo sy ny karazany mamboatsy koa mamoaky iha karazany aomby mianao tsikiraikireky reo mihary aomby reo le mpagnarivo bakeo maro ny moyen ampanjakana anyty le fanagnany mpamaraky ty fa tsy amina lalany io avao ka maro na hodaka mbo ianarikeo mazava zao le tahy zao le maneky raha volaninao fa maro hoidizanao fa io mbo ny fahitsan'ny fahitanao ny fahantsany le vahoaky ny tsy fiasany le chômage zay le tiako volanao misy solution fa tsy atao avao koa hoe maro manao akory nao da misy solution ao fe tsy ataony fitondrana solution zany volaniko zay mia moyen mpamaraky reo hiasa tany igny o desaky laha mianao sari moa rozy manao akory mianao omby fa hiasa zay fa asa ino moa ho hitany ato miavamiava avao le zao miavamiava mandraoky tany manao ino sy ny karazany ary ohatra ino drala ho azony eo zao meo sari izy hiava meo omby izy hanavany sari meo tany izy hamboleany maro le moyen meo drala izy hivarotany ampamoaho izy hotely misy io naho da tam'larobia teo araky ny voalazako teo no niboaky ty conseil des ministres ty fatatsika fa am'izao fotoana zao mandeha ny propagande ho an'ny resaka ben'ny tanàna aminao kisenjasenja hoe izay namohana nle veva nle suspension ny base Tuliara ao anatiny zao propagande zao sa tena hoe fa programme nataon'ny fanjakana io tena tokony atao satria efa maika koa reo olona andeha hitsanjaka an'io arena ao ambany tany io le paikady io moa toujours misy avao paikady io hoe soa rozy hahazo ino ty mpifidy hahalany ny candidat-ndrozy sy ny karazany izay zany gn'antony mahapresse androzy nanavany raha ty ane laha gny tena izy laha araky ny fandehana satria manimba moraliny mpiaramonina ny vahoaky le famohagna azy tampotampoka ao agnatiny propagande ny communauté maire ty laha raha tena nandiny javatra zany fitondrana mbo tsy tokony ho niboaka amin'io fe nandiny javatra bevata ny fitondrana ka naboaky ny soa hahazo client soa hahazo ino ty mpifidy iregny le olo candidat-ndrozy regny paikady io ka mitandrema nareo zay hanao fifidiana zany fa hoe mivoha base Tuliara ka ho fidinao ty ze sitraponareo ro fidinareo fa azavoa rebireby fa tsy hitondranareo maka izy eo tsy hitondra eo nao da misy fanontania somary hafahafa toy fa apetrako aminao avao hoe raha fanjakana io naniky zao manao zao fanjakana hoe amin'ny akapobeny tetikasa io mizara roa manko nareo ao ny pour ao ny contre am'izay fotoana zay raha ohatra hoe misy zavatra ohatrany hoe référendum sorte de référendum fa de zay moa fa saritsariny avao apetrako aminao zay
ka am'izay fotoana zay betsaky koa le olo zao hoe zahay mila ny basiliareo hanao akory nareo contrat zio le betsaky moa zahay tsy hagnisaka azy hoe ia betsaky ia mipena fa zahay contre eo contre koa zahay contre eo contre fa ze olo hanao zao hoe zahay mila ny basiliare eo tsy sankagnanay avy leo imenimeny agny fa laha maro alisana ho da laha maro alisana rozy koa zany ro maro alisa hoe zahay mila ny toy fa hiasana anakinay ka zahay ndray ho maro anisa ndray tsy maro anisa io raha tsy ekena io tsy ekenay ny zavatra misy ane de zao hoe ohatra n'olo pikaramanady avao le olo pour ny base tuliara re contre base non pour ny base tuliara pikaramanady pihinandrala fa ny contre mba remarquevinareo les contre zany ce sont les vezo et les masikoro fa ireo avao contre reo tsy misy hafa satria ireo tena concerné fa ny sasandrey ny miamiandrala avao ka maro groupe maro vasafiry a million mivory ndraiky zahay pour base tuliara sala amizao ny miamiandrala rey ka zahay na ino hatao zahay midrikina eo midrikina ary zay ny volaniko amindreo ndra io koa ne hadinotsika mivolagnazy fa ndra io ranobe o ne era protégé ka era protégé tsy azo trandraha io laha tsy mahazo autorisation baka amin'ny Nations Unies fa era protégé fa tsy any Madagasikara io ranobe io fa tsy antsika eo amin'ny P42 io tsy antsika eo fa gnany Nations Unies ka laha hisy raha ho trandrahagnao tsy maintsy mahazo autorisation bakany izay zany ny tokony ho jerentsika akaiky fa tsy tokony manao tao fahatany avao tsika hoe manao an'izao mbazavao amin'ny mpianatsika le hoe air protégé nao air protégé zao zany de hoe faritra arovana ka lafa faritra arovana izy gnany zao tontolo izao fa tsy antsika avao anao da ny raha misy de zao mipetraka am'izao fotoa zao raha roa dia ny fanjakana zany efa namoky hoe io ny décision-nay manao akory sy manao akory ny mety ho fiafarany ty raha toy na ho da laha ty fahitanao za manoka laha fiatako manao iny hisy za raha toy sa tsy hisy mety hisy io lafa midrikina rozy fe hidrikina avao koa zahay fa izao koa zany ny zavatra azoko rappeleva tsy misy antony ve zahay masikoro zahay ireo vezo reo laha midrikina hoe tsy ilainay raha toy de tsy ekeny fitondrana fa magnino gnany soa mahamany nanekenareo lafa livola hoe tsy hitrandrahagna aminay ato satria soa mahamany na ve Andriamanitra mpanjaka fa zahay andevo zahay masikoro sanatsianao ta zahay vezo andevo ka tsy ekena ny hetahetanay ao soa mamanina tsika témoin tsika eo misy raiky koa nga manakara ao agnano farafangana nidrikina koa hoe tsy ilainay mitrandraka ny toy ny ekena fe tsy misy antony ny masikoro amy vezo tsy eke zany ny hetahetany io hisy raha eo ny raha misy nao da resaka fitsandraha ro resaka volany matetitetika ny fitsandraha dia surtout ny ambany tany dia miteraka olana avao ny ay zany raha eritseretiko amin'ny raha ty hoe mety hisy ve zay maromaritsy iraisana aminareo amle reo tompony orinasa nareo mijikina sy le fanjakana azo everina ve ny zay maromaritsy iraisana entre anareo zay ka izao ane sarotra zay le maromaritra iraisana zay ny mahasarotra azy zao moa ve ny fifagnarahanay sy ny fitondrana mampiova ny haratsiany zay zavatra naboakiny naturellement bakao amin'ny tany tya baka ankibony tany io hampiova azy ve zay le fifagnarahato zay tsy hampiova azy zay ataoko tsy solution ny solution tena izy ajano io raha eo tsy trandraha zay solution zay fanjakana zany volanareo ajanony ndraiky raha zay fomba akory afahanareo ndraiky mivola amin'ny fanjakana hoe ajanony ndraiky raha ty reo
ndra za hoe zao fareny ino koe raha nataony fanampera interview zao fareny any zay fa mety ho fa tonga amin'ny agny koa magnino tsotsotandigniny zay anga mila ino gny mila hipaiky lakolosy va mila hanao ino gny ahafantaragna an'izay hoe tsy mety raha toy ndra izay avao ka fampiazy ary io intia raiky zany manao avertissement zahay io le resaka hoe fisambora eo manome ino ty miavertira le antsika force anareo force zahay fa sao de ataony fitondrana fitaova avao nareo raha tsy mety ataon'igny alefa ny nareo zany hataony fitaova hagnapepopepo anay aty kaza miditra amin'izay nareo fa mety loza ho anareo sy ho an'ny fianakavianareo zay rapitso rafakapitso ndray andro agny tsy mety zay manao vavao zavatra magnaradalana tahaka zao miako exemple anareo zao la nanao grève université ndray mandeha sy nankandrozy la legny nataondrozy otage ampelam-pamafatrano miaraka amin'ny gnanany nandeha aho amin'ny université nivolagniny dimby benari aho manao kory tsy mila garde corps tsy mila ao aho nivolagniny rabe Gile aho fa izy amin'io commandant groupement miako garde corps io moko le zao tsy mila garde corps nandeha avao tagnampolo rety amin'ny université tonga eo hainao aho raha ataonareo toy zao tsy misakagnazy fe tsy mety ino gny dikany zao mpamafatrano zao ataonareo otage laha anareo tahanao otage ilironareo recteur zay mihina gny drananareo amin'ny bourse tsy azo anareo mandehana amin'ny recteur agny nareo fa itoy avelaonareo lala toy koa fandehanan'olo zisiky makagna miary ka sankagnanareo eto tsy mety mandehana nareo sankagnanareo agny amin'ny tragno recteur manao an'izao koa le fisankagnandrozy any andaboly agnano andatabo laha nisy anaky tandroisy sy tandroisy tagnalagna vinonony antanosy zao tagnalalava tagna de neloko antanosy ireo satria tsy nandeha de neloko tagnalagna sy antandroy ireo satria tsy nandeha tsara gny fitsarana nisankandala rozy nandehanako tegny koa gaga iaby OMC natahotry zao nandeha tegny anao avoahonareo ao lala toy avelaonareo satria mialy amin'ny Madagasikara manontolo nareo fa ato gny ministera iaby ato la meloky nareo sankagnonareo tribunal sankagnonareo gendarmerie zay kanarota tsy mbolazanao taloha iny fa andesinao iny hoe colonel Fanampera le mangitikitiky ty olo iny zany mbo andesinao le raha misy raha miova avao nenao da na ny toetsainy mpamaraka raliky zao fa hainao avao ka laha resaky varao zao molazanao iny va andesinao toy vanao dabe ka gny fahamarina tsy miova hainao lafa vinonony kaina bela agny de nivola zany Andriamanitra hoe ka manao nio ia lay kaina fa mifakatiavanareo tahaky ny tiavako anareo moa ve zay mifakatiavanareo tahaky ny tiavako anareo zay fa tsy ilaina zay en 2024 ny hevitsy tompoko mijano avao raha volagninao amin'izao hevitsy gnany fanampereo fampandriany tany io hevitsy fa tsy zaho hanao nity ka hevitsy igny toujours valable eo à n'importe quel moment mandeha fotoana ameko roa minitra anao da amin'ny hafatsy ho an'ny vahoaka ny Toliara na ho an'ny Madagasikara zay minoatsika eka ho antsika zany gny teny farako de zao oka tsika rehetrarehetra mipetraky eto Toliara hanohana any mpiandriaky ireo miaro an'ny andaboy satria io aneka rozy mila fio tsy raha hanindrozy avao fa avarotra aminareo mihina gnany fiailany vezo na nareo merina mipetraky eto na tagnalagna na antandroy na bara na masikoro na ino antsika iaby ka tohagnotsika vezo reo aminy io le tsy hanavana an'io le poro any andabo io
faharoa manaraka an'izay manainga antsika masikoro rehetrarehetra fa intoigny loza egny tampidiriny fitondrana antsika ka manaiky loza ampidirina antsika fa mitsangana amen. Isarako e baba ny naleko vahin'ny fandaharana debatsika débat nao nareo any tokantrano any koa dia isaora nanaraka anay atao halina zao dia mampanantena vahiny hafa koa raha ny programme eto dia hisy ny avy ao amin'ny base tuliara hanazava koa ny fahitany ny fandehan'ny raha ny fandehan'ny raha zany dia tokony andriamatoa mana parfait no andeha hiakatra eto amin'ny plateau hanazava ny mahatsara ny fisian'ny base tuliara amin'ny manaraka dia tsy maintsy hisy débat izay débat ho an'ny pour sy ho an'ny contre mba hahafantaratsika hoe ino marina ny tena zava-misy inona ny tena marina fa na eo zay na tsy eo dia mbola mampanantena koa ny hisian'ny débat politique izay ao atoato raha ny fandehany dia candidat telo hatramin'izao no naneky ho vahin'ny ty débatsika débat anao toy ny raiky dia mbola embena koa dia mampanantena anareo fa tsy maintsy hisy zay veloma toko lahy veloma toko vavy.